جهجای سینان شفتیورک پارلمانتر دم پارتی وانه جه آمده دپرسم. هجای سینان تو بخیراتی کردستان 24 جهمو آلیه که ام یک گوتنه دبیهیسن بریاره که دیروکیه دست بکا قناغه که نو آشتی و چاره سریه پینگاو اندهاتی دبدله هر آلیه کی بن. هون چاوا و پروسه شروع بد کن. زور سپاس جهمو تماشاوان را رزدارم. بله بریار دونی هات اشکره کرد یا PKK Kongre 12 Emin انجام وی دو قالگرین بون یک چک بردان PKK دو فسکرنا PKK برای دیزی هاتن گرتن لی اساس انجام Kongre داخانیا Kongre داوی دا اوهرد بران گرینگن ذاتی داخازا اجالانزی او بو که 27 سبات دا بانکرو برز اجالان بانا PKK رو چک و بردن خفصی بکن میسیونا PKK ایدی قضیه نها چک هاتن بردان بیار هات داین بله لی مثلا کردستان هات چاره سر کرد ام باش زانن که خادی شکازی وکن بخش زانن که چک آن حاجت وک پارتی نسدمن انجامن لی جاردزی بردان چکان بریار فساس کرنا PKK سرخیره و جبو گلمه جبو گلان امل به هر چهار پارچه ام هیوی آرمانش دکن که او هر زده لکردستان باکور بو از سدما خردبوینا حزبوینا سیاست سیویل و دموکراتیک تنه ام داخاز نکن جبو و گرک ام وک خابات و تکوشینی پیکمین که لکردستان باکور سیاست سیویل و دموکراتیک حزبه باشه gerek devlet gerek devlet edi neyini ki bir de خوب güçlü armanca خوب peki çek berda devleti çibike na değera mesela kurta psikolojik kurta gave psikolojik lezgin hemen gerek demir dest serida ve kabin girti nakaş ve kabin girti doza kubani ve kabin mahfeb jibo biraz öcalan ye hediye gerek bana bakar bile. Düdüğü gerek roke peştek demek derece hamu berpersiyeri partiye Türkiye'ye ittifaka cumhuriye opsiyon ya CHP de beşin ki gerek mesela Kürt Bey meclisi de orada mıhaş bakın. Keremkin Brabinin meclisi serubini mesela Kürt mesela Kürdistan'ı çiye çareseriye biçiye. باشه هجای سینان مثلا اف مجار کاد دولت چه بکه جروی یا ساو دستوری و مجاره که دور و دریجه لتشتی از مراغ دکم اوه مثلا دوی دا خویانیه دا پکه که دبیجیتن همو چالاکین لجیر ناوی پکه که رادواستینن لگلک جارا چالاکین خو لجیر ناوی کجا که انجام دانه و لدار خستنه آیا اف بریار کجا که جیودگره یا نه یعنی زلالیک دوی مجاره دا نای دیتن هون چاوا دبینن Nana dövele de hin zelaliyek şöyle biye ne diyara ne vakamim PKK böyle de ahiftene kiriye gotu beş kire nezi keceket böyle de tiştek diyar kiriye daha kevde aznanı kam tişteki bejim le bavar dikim o ker PKK şaraki xol amben federalizm haram yakurevi bede seknadın tane PKK ne ger devleti bede seknadın İdi devlet gerekli federal Kürdistan'a haram ya federal o ya Xusteriye Rojava ve ki ben herişi خوب da seknadın tane heriş bir de seknadın mesele çare nake gerek ha buna xoy leşkeri lüher de parça Kürdistan'ı bıkadine çavak Kürdistan'a başvur ya federal nasike gerek Xusteriye Rojava nasike ya dünya gring eve na roke peşte gerek çerçeve ya hukuki ve yasayı şey var. Banga PKK zeve. Eğer jibo mesela Kürt, jibo gave ve kabin lezbunu ben stratejik ben avatın hukuki gave hukuki ne avatın. Destura bengahi de habuna milleti Kürt ne kabul kırın. Yani çerçeve ke fermi şey ne be ve şağı ev her tiş vale yani teneser gotini emi vay bikin falan bikin evna kat tişteki çare naka çare ser naka.
Ya davi gerek demildest tişeki dibavıca. Mes gele Kürt li Bakırı Kürdistan'e nefes nagriye. Nikane bin bigre. Zamanı Kürt edi li bajarı Kürda li navbera mali Kürda da zi gav da halliye. Bangame devlet era roke peşte plansaziye xud diyar bike. Ger bina meclisi ger derhaqe zamanı Kürdi bu zamanı fermi ve perverdeyi gav bavıca. Ya davi vay bejim az başı mahfi pırsı bilmeve. Naha demokrat boyuna Türkiye aşıtıyor demokrat boyuna Türkiye gele giringe. Hem de Paris'in gele Kürt Paris'e mesela aşıtıyor demokrat boyuna Türkiye. Le aşıtıyor vere Türkiye demokrati vere Türkiye mesela Kürt çareserde ve çareser ne ve. Ev bengaya çareser kine mesela Kürt behezdike le çareser ne ke mesela Kürt emgiş ki dizanı ki mesela milleteki bindeste. Bel. باش از آنها داخویانیه که بخینم مثلا لسر چوانیا دموکراتیک بونا ترکیه ده بچرانگی به مثلا شورمنده که بلند اردوغان به ناو محمد اوچون بحثا دستور دهاتی ترکیات که او ده بیجیتن ده کمارا ترکیه ده جبو نویسینا دستور که نو بو ترکیه ده بیجه کرد دامزرینر و خدان کماره چاکسازین بنگهین ده هموارن دموکراسیه دا لوی یاسایی ده بهنه کرن جروی یاسایی و ده بهنه کرن یعنی بوان شرط و مرجان و به چکدانان و خوهالوشاندنا پکه که مروف دکاره بیجه کرد لترکیا ده هموار کرنا یاسایی دا انا یاسایی دا ام بیجن ده ببنا خودان مافو امتیاز بتایبتی ام بیجن مافین بنگهین او ریوابو ایدی gelek spas dikim ew pirsa gelek giring e belê demeke di reja dibêjin em ê destûrê bigarin lê kîjan qalê destûrê bigarin em bêjin qalê şeş şeşemîn guhartin şeş şeşemîn dorda dibêjin ya eger zarokek bû diya wî Türk e ew Türk e bavê wî Türk e ew Türk e yani guhartina şeş şeşe tenê têr nake divê em ê qalê سری دا اسامی لوله راکن که او قالنا نیم گوهارتن امانا نیم پیش کشکر کرن. اوجی تنی تیرنا که. ملت کرد گرک به فرمی وقت ملت و bu mahfi خو دستور بنگهی دا به فرمی بگرتن. چرچوه اساسی اوه و چاگه اگر قبونا ملت کرد دستور بنگهی دا به قبول کرن محفی ملت کرسی هبه. اگر ور نبه تنه ببیجن ام وقت آنها سایده دستور بنگهی دا ام بیجن Kurd و Türk vek hevin vek hevvelatini vek hevin. Zaten sesler vayı dibêjin Kurd و Türk vek hevin hemvelatinin yani hemvelati bu fermizi tane qîmnake millet Kürt gerek hebûna wê de destûra bigehî de bê qebûl kirin gor wê gavê mafê millet Kürt bênavitin. Başa. Mesela AK Parti partiya desthilatê dibêje xwe helweşandina pekekê deriyekê nû li pêşiya aştî û demokrasiyê li vê welatî dike. هم بردا دم پارتی همان تشته دبیجه ji Salaheddin Demirtaş li zîndanê heman peyam hat ku divê em bihevra dilsozana yek dest û yek helwîst kar ji bo mezintirbûna Tirkiye bikin. Lê tiştê balkêşe ve hêjayê çiftî yûrek ew wêneyên ku me dîtin yên Kongreya 12 ya AK Partiyê milê her kesê şor bû. Di wêneyan da me kes kêfxweş nedît. Tam berevajî wêne û vîdyoyên berê ku me didîtin xebata me berdewam e serê xwe natewînin em li ber kesê dananin divê û celan bê azad kirin ziman ne zimanê cara wêne ne wêneyê cara ev dihê çi wateyê hewe çi jê dît we çi xwand gelek spas dikim ne tenê kadroyê siyasî hemû gelê me îro خمساره Türkiye beniri ev خمساره o heviya devlet çibeze ittifaka cumhuriyet çibeze ve şında gerek demildes ittifaka cumhur hükümet becem hevde plansazek xo eşkere bike eğer mafi millet Kürt yek u yek em diyar neke em ben serida mgo zaten vak em ben gave lezgin o vakam gave mayinde
vana kem zede diyar nebin ve şahe em xemseriya ne tenil kadro siyasi her zede nav gelde berdavame gelle de em xemgine xemsare ka evet şeva bu çeto bu naha devlet evi nikana beje لسر ما سیاه شکه هیا باندورا شکه هیا من کوگا مثلا شارع سرکرنا کرد از گاو باوجم لی اول هولی رابو برای کرم که او پلان سازی که خود دیار بکه مثلا کرد لگورا دهنی ده وکری لروجاوه لهولیه اگر دولت ویلی ده پلان سازی که دیار نکه و شاگه قنات ما او خمسریه او خمگینا دنافگر گلد و قادری سیاسی ده بردام بکه و وقت ام بین بیشین دولت جاد ام خپاندن ام بهوی بکن دولت نکبه بره اگر دولت خزر رجالات ناوی به حزب و نوسا برای گوتن گرد خزر به گل کرد را به حزب و گرخ به گل کرد هبون آوی وقت ملتک بفرم به قبول کرد باشه هجای چفتیورک مثلا tam digel ragihandina der encamên vê banga pekekê Medîd Perwîn Boldan vaya çûya ji bo Salahdîn Demirtaş bibîne nizanim hûn baştir zanin aya hevdîtin çêbû çê nebû wê kengî çê bibe lê mesela çûya Salahdîn Demirtaş bibîne çima demil dest ev hevdîtin di rojeva Dem Partiyê de çi heye helbet ji bilî kongreya awaz yani civîna awaz çi heye bele Rojava Dem Parti'de heye az nizanim az reverberiya Dem Parti'den nime und zanin heti parlamentere vay hat diyar kirin ki demokratik de rast az parlamenterim le az endam Dem Parti nime hat diyar kirin ki demokratik de şava ki PKK bir yarda çek berdan ve feslikirin axu ilan kir Reverberiya Dem Partisi demilde sebe cem hevdil jgor ve plan saziye ki de berko. Ev plan saziye ki be eşkere kirin em dixazin derakiye de vek nirxandı bikin, şirove bikin. Gerek demokratik de beri Salatin Demirtaş o vek emin kadroya girin ki siyasi hevditin şebe o gerek demilde zaten ana be hukuk döndürdanın. Tişki gerabet de tişki vek emin acebe bere ve sale ki bir yer deraki doza koban hatta dayin Bele. Le bele hin sedema ve biryara doza kobani nadiye nefisandın. Çünkü bele sedemtinde. Jibo ve gelek demirtaş ambejin bir saatin demirtir şehvditin şeybe o ev kadro siyasi ben berdan. Baş az gelek spasiyatet kem hejaya Sinan çiftiyörek parlamenter Dem Partiye yewane je amade. To her hebi.